Pemirsa Pura Luhur Batu Kawu megenah ring Gunung Batu Karu, Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Mengkudang-kudang pemidabdab sampun kemargiang ring sejeroning yang puncak piodalan Pura Batu Kawu, nemoning rahina Wrespati nepet ring Manis Galungan, tanggal 24 April. Ketua Umum Pura Luhur Batu Kawu Ketut Sucipto Mausang, sadurung puncak Pucawali makudang-kudang pamidabdab sampun kelaksanayang oleh Krama. Pemargin upacara sani kamargiang ring rahina budak Lewon Dunggulan, inggih punika upacara caru Pancasanak, Nur Ida Betara ring yoga melinggih ring balai Singasari. Selanturnya ring rahina Wrespati Umanis Dunggulan kemargiang upacara padudusan agung. Ida penambahan munggah ke Candi Agung. Ngenenin indik parikrama pendakian anutin ugar-ugar ngawit selikur galungan sampun enten kedadosang ngelaksanayang pendakian ring Gunung Batu Karu. Para pemedak sane pacang ngaturang pangubaktian ring Pura Luhur Batu Kawu keabdiang mangdane nenten makte plastik. Pemekas selaku pengayah ring Luhur Batu Kawu, kita kala yang Pucawali ring Batu Kawu, jantan sampun selikur galungan sampun wenten minekadi sangka pertanggungjawaban keuangan dan ngerincikang minekadi pemargi Pucawali. Rentetan Pucawali jantan sampun kadi ugar-ugar sane gamal titiang niki yang sampun Manis Galon sampun ngawit niki Pucawali. Yang ini pendakian, nah kadi ugar-ugar niki peduduh sane mawasta jan bangul iki ide kebayan ritat kala sampun ngawit selikur galungan sampun dan kedadosang melakukan sebuah pendakian. Nah kemauan titiang pemekas di Tanwenten Pucawali talar titiang selalu mengimbau masyarakat Bali khususnya untuk pendakian sementara titiang melakukan pelarangan atas dasar niki mangde minutin minekadi sane gamal titiang niki aturan enten salah titiang niki ngerawang enten 8 persyaratan yang harus terpenuhi untuk pendakian. Yang ini Pucawali, nah banget penunas titiang pemekas Majang Umat Hindu Sedharma harapan titiang kadi himbauan Bapak Gubernur taler sampun wenten pergub yang kapudados mangde dan muat plastik. Nika harapan besar titiang napi mawinan santun titiang midabdab menekadi Pucawali diki menjaga lingkungan santukan kayaan puniki sane mawasta kayaan suci yang patut kita jaga bersama. Saputra Bali TV.